Namar ke jingbam dan syuk ke syongsuk syongsan ya ke jelab ke jing kan at ngoy perjat ben riau ke balajah kini kendiat ski balalet na ke jingjah icamati ke balajah mana ke arpu pratrek benai rempang. Dagi spa angut ki barjela bana icamati kila petchnong mentana ke than bat na pedeng kini. Kumba arspa anyup kundai ngut kila poisha asam da ke jingerap jeng spai BSF bat ki pulet. La ban kedau hang ne bagi barjela bat ki mender basa hak than icamati bat ka maulong ilaka kelas ir ben siam bah namar kejin syap tiang ya kejin pernyam penyiar keput jang ki kunhun sek balang bat kunhun keng atiar ya kejin tombor ki mender ki khot ka KSU bat FKGGP ha icamati. Di barjela bat ki mender kila sedang bane pet lut na kathan bat bon kini kila pet Assam bat Bangladesh. Haka steps ngi pale jang tayo arspa nyup kundai ngut ki barjela kan thop ki kenthai bat ki kena ki bedena ke jela Assam. Kila poi ha Assam haden ke jing petchnong na icamati bat ikini ki barjela la syamti ki bor pulet ka Jorabat Police Outpost ban ai jing yarap. Kini ki barjela kila petip bahadin ke jing jah icamati ki baboni ki barjela kila petrit chaklau ban lat na ke jingwan penhiar keput jang ki kenhon khasi bat hadian kini kila yo ek jakari ni ki sipai BSF bat ki pulet ki belapen kre aru ki kali ban pen kit no ki sha Assam. Kato kanengon ini ki barjela ki belasaki ki ai ke belajah icamati kletho baka huri hura kalami na ke jing tombor jagi benderi ki nong yalam seng bhalang bat kini ki bender ki degi pat Hindu ki bawan ki na Bangladesh. Ketho bahadin kini ke jing ja barok ki barjela ki bamedon keti ki le pet ri alut tat hadu ban yo alat ban mi na icamati. Ki pulet ke Jorabat aba pedang ki barjela ki la penlong ru ki jing toket ke babania ban pen shisha bagi di nong Assam. Bat hadian bala pensisha kila pha letbo noi ki shala ki jong ki district lang baki bos bala pen bet dak sarkar Assam. Hakani ki jing toket le don lang ru MLA Kabila Sapara Is u Ashok Kumar Singhi u bala ai ki jing rap ki pulet baki pendep ka kam ha ka rukom ka badai. हम तो शुक्रवार से तो जब उन लोग लापरा हो गया लापरा होने के बाद तो हम लोग तो बाहर का डॉक्टर का अभी सब डॉक्टर आप लोग कहाँ से आए हो? इसामती वहाँ से भाग के मतलब वो झगड़ा के लिए भाग के आया है? नहीं, बाद में जो हम लोग को मालिक है बोला डॉक्टर आदमी अगर मिलेगा मारेगा तो हम लोग को कोई दिन छुपा के रखा था। आप लोग कहाँ पे रुका हुआ था? पहले जंगल पे रुका हुआ था, बाद में बॉर्डर फोर्स हम लोग को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद पुलिस फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गया साइगरप थाना में। आप लोग को वहाँ पे जब BSF के अंडर में था आप लोग को तकलीफ हुआ खाने पीने का सब? नहीं, BSF कैंप में हम लोग नहीं गया लेकिन थाना में गया है। तो हम तो लास्ट एक दिन बैठाए, तो जब एक दिन बैठाए बैठने के बाद लेकिन हम थाना से खाना मिला कि नहीं मिला मालूम नहीं है, लेकिन जो हम लोग का मालिक था तो वो मालिक खुद बना के घर से लेके आया हम लोग को खिलाता। आप लोग क्या चीज़ में लेके आए गए? ट्रक में। कितना आदमी होगा आप लोग? वहाँ से सोचिए 400 जैसे आदमी आया। तो वहाँ इछामती का जो झगड़ा हुआ उसका क्या वजह था? वो हम लोग को मालूम नहीं। उन लोग कोई मीटिंग कर रहा था और लोकल आदमी के साथ मारपीट हो गया, घर जलाया था ना क्या। तो अभी आसाम में आप कहाँ ठहरेगा? अभी हमारा घर तो धुबरी डिस्ट्रिक्ट है, अभी हम घर में जाएंगे। General Secretary Kehnyotrap National Youth Front ubak sadon ke belah ulong bagi pulet ke jela Meghalaya rengkat ke jinget trailang bat ke pulet ke jela Assam. Kledon keti hakaban penpet iki barjela na kathan icamati wat laki pulet kem patla ban kemnot iki breu ke badan keti hakakam tombor. Ulong bagi badan keti hakakam tombor kidon dagi spa angut hendrai ki pulet ke leo kem tang prangut. Ini ke jing Arab ka Assam Police dari jing stulang bagi Meghalaya Police ban kitno ya kita ki South Spa San Spa Assam. Kapani begini hi kiwan na katu kejaka wakil arung belengba na Bangladesh Assam na Assam ki sawan sini. Kalau penlengo ingi long kani ka kes kadang ya no ban kem ni kita ki beri ki balong involve katu ka criminal activities per bom bati ni ki kot ni sembalang. Te kumno ki police department pat ki pen yarap ban abskon ni ban pet ye ki beri la dam pala ban detect lot ye kita ki beri ki bidon keti ye kani kam tombor. Kapani ba ha way day bagi jing ton keti jong kini kam tombor ka police department kam pala ba na identify way ya bahadum tangi jing tip ngi dang kem dang prangut hendrai ka involvement kolong dak spangut te ngi dang ngi sa kalau ngo apat ngi penram ka police department jong ka Assam dak jing sulang jong Meghalaya ai ba kumno ba kita gibri ki badang ha ba kata ka proses ban verify ba ki day nem ki ba don keti kata ka bom ka ba penyap brio kam mordar no ba uni abdo ba uni abskon kumta ba uni pet kumta company ba kadon ke jingle sleng khmat ke ha ba ide ya ki sang bhalang ba ide ya ta ki non tribal hakun hakum ki dikha